Amin. Rahat versin, kaçak çıklarla alıp versin. Amin. Jetler, en baklı adamlardan kısın. Ahirette değişmesin, dünyada zamanı tut, örtmeksin. Şamal, sel, jetleri, jarqalıklardan saklasın. Allah Teala baktı tutsun, Peygamber'de жақсы адам. Екі күн де тілейміз, өздеріңіз жақсы. Yani жақсы жүректері рахат берсін. Allah сақтасын. Екі күн бақыт tutsun, ештеңе кетеді. Бара жағында Allah кетерсін. Биік қорғанlar Allah Teala оң қолымен сақтап жүрсін. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. En soğuk versin. Oldu da bu olay. Yok men bir süreşpeyim apamın. Beriden gelip açsın dedim. Bir versin. Hadi başlayalım. Kılıçlar ben acılık Kılıç. Takar koşman. Katarız mı? Ha? Aytar ол сөз бар болса сөз хотя бы айтып қойып рахмат. Қандайсың? Көрсің. Кетер. Сардар. Onlar mı? Mağdur. Uğurluk çıkartıyor böyle. İnternet atan. Gel torun sen de gel be. Gel ekvala. Aldı. Hava? Giriyoruz. Geçerseniz giriyoruz. Ben ötürken çekte dur. Ayakta karat bura. 4 patmış mı? Oldu mu? Normal olur. Елдер күннен көбейіп атат. Ешқайсы президент айтаған Күннен мен сізменен просто жол алыш үшін келе албайтын. Баткенден келген ежелер Баткен жақтан аман боласыз. Рахмат. Төшөктө Рахмат ава. төшөктө Рахмат. жаткан Енді мен барам. ертең баткенше боуа қалды деп атабыз. Мен осыда оқып келдім атайын. мен көлдөн келдим эле сиздер. Сооронбай Шарипович мені қайрыларымға жооп беріп еді, әділетті иштебей айтады Сооронбай Шарипович. Рахмат, рахмат. Құдай сіз менен, біз сіз менен. Рахмат сізге. Рахмат. Rahmat. Баткенде